دما خوش به تماشاوان ما بخلقه گنوش برنامه وینا آزاد ام پیش بری و نوی جارجی میوانا خلقه برنامه ما برز شیلان احمد کو او بخوا خباتین تفگر جواکا دموکراتیک دیگه آنها میهرم برز شیلان ناز بکن خبات ویش دسپیکا شورشه و جیانا ویش نیز و بشوپین. تماشاوان ماش خواه جارجی میوانا خلقه ما مگود برز شیلان احمده ام دخوازن آنها بهتر جیانا وی ناز بکن. برز شیلان تو خیر هاتی برنامه ما نفخیری دادیم کلکس بس کن از دخوازن دسپیکا برنامه وی پرسیشته بکم دما تبلیبونا تشکار چاوات تبلیبو و دمی تمنی تشخواصب دسپیک ده شهید می تواهی شورش می آزادیه ام بمنتداری وام ببیرتینن ایگو سال دریج و دنوا زور و زحمتیه ده و کیف خوشیه ده ما بهفدورا جیان کر جیانه کی تجاو داگرتی جی سال نوتی حتی روژا ایرو حتی بیستو ششا راستی جیانه کی داگرتی بوان هوالاره ام منتداری بجنا خالهم بروان تطاوینن و اموانا ببیرتینن و ام سوزا و امل سر شو باوان بن حتی نقطه کی جانی مذهبه ما بهور دست بکر ما بهور جیان کر هر چقا ری زحمت و کتن و هرکشاندن هبه لی ام سوزا قومی بوان شهیدار شوپا خو بداوین بکن و حتی ام هبن امی دکار و خباتی ده جبو خاطر قوم بکار بنگلی خو تواهی بگینن آزادیه وش خو داوی آزادیه جنایه ما چاوش بو آزادیه دست بکر بروحي قومش بو آزادیه بداوی جی بکن حتی ام بگیجن آزادیه خو امی دوام بکن تمني من 19 سال بود از سالي نوتي بو تبلیغونی من چه بود يعني هن تام نكتبون 20 سال 19 و 20 اویده بود سالي نوتي دش خو دست بيكا اوی بود يعني ده همن دست بيكا هواي تبلیغونا شورشي بود يعني وصا چا بجن جيل تدي اوی شورشيته جیل دست بکی آوا کرنا رخصنه هی دست بکی پشتی وینا را اوته جیل سال نوتیجی جیل کی گو شورش بلاف بو یعنی شورش آزادیه او خو بلاف کربو یعنی وقت بیچ ببرهم دهات که دیگه دستش برگو او سالنا مرحله دعایی بو دعایی هی مرحله چی بیچن خو بلاف کرن دعایت کرنی ده بود و مرحله دعایت ده و بلاف کرنی ده دعایت کی پروپاگاندا کی پرخورد هات کرن خطابت کی گله کی خورد طبعا گله تش نتنت خطابت ده درابون و رونشکاندن حوالی و دمیدجی تأثیر کی گله کی درد کت پیش و راستیه کی هبوجی مثلا ام حمیجی به اوی تأثیر بون یعنی بوی قدرت آوان حوالی گو چوا خفدات دکن چوا کارو خباتی دکن چوا خوا خوا جیانا خوا تشتی خونی شخصی دیدن جبو خاطر خدمتی و دیدن گل و تأثیر کی گله کی پیش دبو یعنی هنه کی بفیرنگی و جوانتیه یعنی لیگرین هنه یعنی مثلا دنوا طرز جوانا دجی لیگرین دی پیش دنه لیگرین هنه جبو تو بکار به چه دخوازه بری تلکویه چه هی او جی تشتكي نوية يعني تشتكي وقت دبيش جواكا قومتي ده ام جيان دكن طيبت جبوجن تشتكي نوية يعني وقت نفسك اساسا جبوجناي جبرگو بريوي تو حركتك وصادر بك جنب ده پیش دنوا سيستم قومتي ده جيان دكر جوسابو اساسا جنب ده پیش جبوجنا كاركي بك يا جي هبونك جنا پردر كيف پیش او كي وصاب فيرنگي بترتنه بو جبوي قفت يعني جي اوي بشترى الهام بو يعني خوش بالا مرو دكشان خوش مرو بربي خوش دچو يعني بقافي مزن مرو بربي فدراليات شما چونكي اوي تير دكر يعني تشتكي نو داتا يعني مثلا جوان تم چه دخوازن تم تشتي نو دخوازن و تير كرنا جيانا جوانا جي بفيرنگي
جوان دکارن تیر ببین اساسا گاوا گو تشتی نو بدست وان که مثلا تو تشتی نو دگره اشتره گاف بگاف تی پیش دتی یعنی مثلا دست بکی تو تشتی کی نویت درد که تو ناف گل دگره تو کار دکه تو خباتی دکه تو دیچ پروپاگاندا دکه دنوا جواکی ده تو بلگاج ملت رو دخونه تو سر نوی رخصتنه کی تدبي يعني تدبي مثلا رخصتنك يعني نما شخصك جواكي نما تاني اوكي تدبي رخصتنك تسنا بي رخصتني دردك هذا تشد اردك يا ابياد تدي باوري تشدك تدي كيف خوشيه تشدك تدي الهما جوين قاويين بيج دتر تبافيجي جبو هنا يعني مرحله كي قالك خوش يعني جوانتيه كي يعني از دكارم بيجم قالك انساني جو اجي هوالی گو خودی شانس بون انسان خودی شانس بون گدوی دیرو که دجیان کرن و دیرو که کوسا تبلیغون آوی رخصتنه و چاقه کی چاقه ری بر آپو مجیان کر بجوانتیا خو پیرو ام تبلیغ کارو خباتی بون راستی جبو میجی جی کیف خوشیه و جی سر بلندایه گما مرحله کی ولو جیان کر يعني دما کو دخواست درباسی نوا کار وش خو هلبت يعني ام گشت زان جاران آستنگی جانا مرور درباس بن تایبت عالی مالبات وج عالی جیرانا وج عالی جواکه تا آستنگی جیان کرنی انا يعني از قفا بيجي من جيان نكر بلكي اساسا بلكي تشتكي جو سدمي جو دبو قال لك راح حد نافري خصني تجي نزيك ببن او بو يعني بيجو ام بر زحمت يا بكشين مثلا ازدمالي دا يام مزن بوم مثلا تم بابي مجمر دقو تشاوا جيان بك دقو ام حمي تشاو بجم ناق يعني ام اي مزن كشكاتشك بون ام بينش كاتشك بون بابي متم مثلا اذكر ما هندر جمر دقو بنار تشاوا جيان بك خشكي تجي وقت جيان بك دقو تجبو خشكي تشاشتيانا كن بنا جوا كلو يعني بابي من قال لك جارا مر دايكو من قال لك هادي بقولوا ابو ساكن بو بس بافي من دقاريا قال لك مثلا بافي من تاجر بو تجارة ذكر كاري دست ذكر جبوي قال لك اختلاطاوي وبافي من بري كار رخصنا جبري ما ويش خو كار ذكر ويسروكاتي ديتبو تشوفو جم سروك كار ذكر ديتبو يعني مثلا جبوي اجمرا او ذكر دقوت تشوا جيان بك بخوي تجولو جيان بك جبوي تم دقوت تقرك بحساب نزيك بأوي نزيك ببه بيشيا من ندقرت يعني مثلا دقوت المالي وي اسفيري سلاح كرم مثلا تبيرا من دوانچاوی ها بو اسفری دوانچه کرم چفتا چوکا تانی دو چاوتی نشانی بگیره یعنی ولو به حوال دهاتم جمع به حوال آره چه لازم دیگه پیش دنی اوک دیگر ام لگور و آماده دیگرن دایکا من گلک دیگریا یعنی مثلا جبو اوی جبو گو ام وقتی تبلی ببین یعنی ند گوتنا بلکی دزانی بو جنه که پرزیده قرار اویجی بلکی تنبه یعنی بیجه بیجه باوی مد بی اری امی هرن یعنی دیتو بلکی اوکی وبلكي جي ويجي دخست يعني ويجي نتخست كيم يعني مثلا دايكا من ملي ولات باريزيه ده او بو يعني جنك داغرتي باحساس بو يعني باحساسها بولات باريزيه كي نولو بقربالغ وقير بقوي بو يعني او بو ولو داغرت بونا كي خوها بو بس بافي من وصاب او بو بجواكي دو باختلاطي رو بقوي رو ديكر جبوي مزيده زحمتي نكشان مثلا استبلي بوم اساسا از خوشکا خب هرم چونم تبلیغ ببین خوشکا من گلک بچوک بوی چاقی رابو و گراندن پشتی ور نابینا منو خوشکا من تقریبا 7 ساله بو خوشکا من دورتام ده بوش خواج بر جبوی او و گراندن پشتی ور نوتو سیا خوشکا من تبلیغ بو یعنی امر خو اوج بچوک بو درکت نفکار مزحمتی نکشان جیرانا گلک کساش باوی مرا دگوت ما يعني مثلا چما سدمت قیزا خو زاروک خود هلی تبلی ببین او بک مثلا چند جارا دولتی خوش کامدهات گرتن مثلا باوی مراف دگوت قی حاکمیت تاثر زاروک تتنیت نکار بزاروک خو چما ده هلی هرنا باوی میگم جرا گوتی دوک دابت رتبه خودینه کالا استبی بینم تو کار بزاروک خو گوتو از نکارم بکوراس کارم بقیزکا باوی میگه گوتو والله از نکارم بکچکی خوش گوتو بخیو ام از نکارم کورار من ازش خاطر ننوی کچکین ام از نکارم بکچکاش يعني يعني جوان انت بلي كار دكن يعني نهر كسي راستيجي نهر كسي نارينا مالواتي خورا تبليد بو جبوي راستي كي وصد نفا جواكي دهبو يعني مثلا ملي جناده جن چاوا بكاربن رولا خود جواكي ده بليزن خيابو يعني مثلا جن تاني اوي چهبو صلاحيات اوي دمالي ده هندر ده كار ده اما درب كيفش دربي وانتشتانا قانون وقرال جواكي او دبي يعني چاوا جن
تي درباس كرن جبو درباس كرن أفان قرالا جي يعني هوسك وي شاغي دنافا جواكا ما دهبو يعني تبليبوني قال لك هسهبو وشو ام جروبكي هفال بون بهبر يعني جروبكي كاش بون ام تبليبون وبأبي اعتراضا مالباتي جتنا بوش برجو مالباتي بري او دكر بري جي كار وخبات ددام شاندن جبو اجمر مزحمتي ندك شاند يعني بافي مد ناف كار دي يعني تو كار دك تو شمن هاي ام كار بكن افيك فيرنجي نزكاتي ما دهبو جبو فينا يعني ام قفا جو أبي ما تبليبو شنرة متبليبون شبو شنرة يعني مثلا تدشو كي داري يعني ملت او ذكر يعني شو بيشوازي كرنا كي ملت هابو يعني از في قلت نبيجم نجبو جو مدحن يجب أبكي مثلا قفا ديروكي كي مالباتي دسبو شاغي وصابو ديروكي كي مالباتي باقج هبه جواكي زو بيش زو او ذكر يعني زو بيشوازي ذكر يجي توصل رد نذكر مثلا قال لك كسا بابي ملوي خطانا وان درنا كار ذكر امجي قفت هبلبون مجي مثلا او ذكر ناس كرنكي هبو يعني ام دشون جواكي جم خوش بيشوازي ذكرن يعني مثلا دوي جاغي تشي زحمتي مريل يعني از بوصد فكري مثلا قفت هرجيه كي تقبل نكن تبيشوازي باش نكن وصاد اوكي بت البرخو كيفت عاجز ببه دبت دليجيان بك تو قرارسز بكيفت قاف باش دبافجه بس قافا جو جواك جتا بيشوازي كرنا وهوا صاد هندرته دولغور وتا بيشوازي دكي طبعا مورالته خوشتر دبه يعني توصاين بيتر تبلبونه يعني دبت جيكي قلت دخرت او دبه جبو فينا من جبو من ابو يعني هفدو تمام كرنكي هبو يعني قفا هفدو تمام كرنكي تشي دبو راستي جبو من جي مورال بو يعني مثلا مالبات اعتراض نتكر هر دهات مثلا براي من جوي هبون بيشتي ونار شويك شهيد كت بتشوف مثلا براي من كان جزهات بدو دايكا من ولو كري دايكا من تشيك ام كرن جريايه بزندوتي جريايه يعني سرما دايكا من او ذكر اللي ام دهات المال الدنجي خونتكر يعني ند قلت نهرنا أبي قلتنا ناش دفي درنت كت يعني بلكي بدف بزمان ندقو هرنجي لاعتراضك يوصل بربيش ديش درنت كت اللي تقول لا دلي من ديش ما أسشا يعني أبي كي خب فيرنجي خوش بو يعني وصا براستيجي مثلا قفا فكر قفا مالبطة تجي البشتا تبه وجواكا تجي تب وصا بيشوازي ديكي مثلا حتى أنا كاجي از جبو خاجي كيف خشيت بينم مثلا از كي داري من كار كريه ناف تايبت ملتي منطقة خوده از شم كي داري هركس بيقولوا بأوكي يعني مثلا وقت بشتي قاصال جارك دين ديتن جبو هركس يجيكي كيف خشكيه او يجبو مجي يعني بمجي مثلا بمر باوريه تشديك بمر كيف خشيه تشديك بمر حسكرنا قال زيدادك بمر از بجم دمكي هو قاصالا من كد دايش بو في قالي از لينا بوشمانم از دنارم كي قيمة ددن يعني او كي وانا ايه طبعا مروب هفدو هي يعني مروب قالي خو هي وقالي مروج بمرو هي بلكي وقت دست بكي مرو جاهل مرو فان تشتانا پر اوناكي بس بيشتي قدام تي وشون ره مرو فان تشتانا دبينه دناسكرنا فان تشتاده دبق مورال يعني دبي مركزه مورالش بو مرو قالي كي بكيف خوش دبي يعني جبو فينا از زحمتي من ديتي من تو زحمتي كي وصل برناديتي بلكي فيزيكي ام جوندكي دي چون جوندكي ام هر بياد غاريان ما زحمتي ديت او جسرس بيزو كام دردكتن ساعات هري داوينه ام لجيه كي ما تاشكي خود خوار ايفارا ام دردكتن عسريه مثلا ايفاركي ام دردكتن دي چون جوندكي دين شبم ديگشتن امراض زان مسبي كاري خود كر ايفاري كاري خود كر بلكي او بس او جي تشكي خوش بو يعني ام نابنا جوندكي جارنا قال لك اساس زبستان ام بتركتورا دبرن قال لك حساب بسعر خويا خاص ام دبرن يعني اوك يقولوا داغرتي جوش وهيجانك خويا قال لك خوش ابو يعني بريس شلانش خويا برتوخانه جي الجهه كارته هيام خاصن انهم هر نودري برنامج خوش ودري بردوام بك تمام
شیلان خو خواست اولا نوا پرتوخانه و جلوه داری برنامه خبر دوام بکن خو انا داویا برنامه‌اش می بحث پرتوکاته بکن از خوازم دست بکی وی پرسیشته بکم کاری کوته کردنش دست بکاش ورشی حتی انا چم قالا و بکی تقاس کار کریه تایبت بری کوتوره خباتی تفدمی يعني شخوا ما برين هاجي قلت وقتی تبليبونا نو مثلا اوكي کاری نوا جواکی شخوا چاقی کار چه بو همی کار به هفره یعنی تو مثلا چند گنده تهنه خطا کی تهیه چند یعنی اویته بلکی وی چاقی منابلی نت کر کومین بس سیستم کومین ابو یعنی اساسا تریو بریه گند در دخست وک مجلسه که تد گند چت کر هر کی بر پرسیاری کار بو بر پرسیاری زاروکا بو ای جنا بو ای جوانا بو ای گشتی هبو يعني هنا كي هذا كي بفيرنجي حتى صار نوتو شارع من بفيرنجي نافا جالده هم الباجار عمودي يعني المنطقة عمودي هم جي دربيسية سريكانية من كاردا مشاندن بشتي ونار سريكانية از درباسي ساحة سروكاتي بوم ساحة سروكاتي جي داويا نوتو شارع بو ودسبكا نوتو بينجابو يعني شش مها از مالي سروكاتي لحلبة الجم سروكاتي مام وچه مالی یونلاشمه بوش خواهم تایبت ام گروه بون ما یونلاشمه دکرو هم دخواند هم جی بس سروکاتیر مجول بون مره یعنی بفیرنگی ما اوی خواهدان پشتی وره بهارا نوتو پنجا از درباسی چیه بوم بهارا نوتو پنجا ماها چارا بوم از درباسی چیه بوم چیه جی از لالیه گرانی درباسی زاروسی بوم من زاروسی کار دکر پشتی زاروسی زاپیه الان مثلا اوی متینایه جی سی پیه يعني تبي جيلوي تشارجلاي يعني فان جيجو الان زاروسي بليني يعني الان زوزاناي زوزان دلودري حتى بأبي نوصا دجيد يعني بأبي اللي تيجي تتبلي شالكيا دبت تتبلي تجيانا خود رخصتن دكه يعني رخصتن كرنا جيانا خو تروجا مطبخ تورت مطبخ دك روجا ناني تورت ناني خو که روجا شالكيا بت تتبلي شالكي خود بي يعني گشتي جيانا خو رخصتن كرنا يعني أبي ترزكي ما جياني جای کردستان دهات مشاندن و اساسا ربازه کی گو جیانه کی نو دردخینه اساسا جیانه ما او بو جیانه کی قومینال گو ایرو هر کس دخوازه بگه جوی جیانه و جیانه کی هفبش گوتو بکاره به چا بجن قومینال بونه هفبش بونه هر کسک چو بکه بسر ملیوی به روحکی به آلیکاریه که به فداکاریه که بفدورو وی کاری گشی بده مشاندن به وی رنگی بهتر کارو خبات ما دهات مشاندن شخوا دست بکا شورشا روجاوا دست بکر 4 نیسان 2011 ما آماده کاری خو کرم هاتن درباسی روجاوا بون شخوا ما افتشتاد پرتوکی دیجی پرتوکی دم شخوا ما پرتوکی کی نفساندی دا ما ام تفاصیل بل سر سکنینه بفیرنگی از پشتی گوام جهاتن دست بکا شورشا روجاوا ده اوه که بو یعنی تا چاوا دیکرته کار پر کاری عسکری نت پیش دبون لی آماده کاری عسکری هبون قادا جواکی گشتی هر کس و قادا جواکی ام تبلی کارو خباتی دبون لی دناف دجی ما آماده کاری خونی عسکری کرد یعنی فرضه کی ما هبو باشه کی ما عسكري ام رخصتن بكن ام آماده کاری خو بكن ام تاخم خو چه بكن تيم خو چه بكن برلكي خو چه بكن حتى تابو يعني جماره کی حتى تابوري جم آماده بكن هي لعلنينه يعني بربچالنينه اف انا حرتنا بن دهاتن آماده كرن جبرگو گشتي بهربو دمه كده پشتر کار هات افكرن قوات عسكري هناك دركت بش إيريش سرقانية تشبون هناك باراستن جرق ذكر دولة هدي قالك جي برددان قالك مخفري حدود برددان يعني تشاو بجم أو أكيد ضغطك كي تشدبو جبو فينا قوات عسكري مجبور درب كيف بش شهر سرقانية رابو فالات كرنا منطقة يعني ما منطقة جالسة دولتي درقستن چه دربسیه با عموده با قامش تو هناك حاجیه کی بود مخفره و در دوره دمرا بعدها بونه ما در دوره والاتی بو عالی درکی گرزیرو به اوکی حسکه بقلك جوه گو گرک به هتانا والا کرن هبو بفيرنجي از نف قوات عسكري ده مش خاف تفاصيلنا برتوكي ده قالك بيش ده يعني هجر امكان شبه به هركز بخونه تفاصيل فات اشترت برتوكي ده هي حتى 2015 از نف قوات عسكري ده پشتی 2015 دست بکا بهارا 15 شون ره
از درباسی قادا جواکی بوم قادا جواکی از دمکی اکادمیا رمیلان خبات خسر اکادمیا جن من کنگرستار چند ماه از ما پشتره کوبانی رزگار بو و نوو بو یعنی کارو خبات بو لازم دکر ما خواسته که ما هبو امهرن ما گفتم هرنا کوبانی و چاقی رخص نجات اعتراض نک او نکر گفتم تمام ام گروه کی حوالا برکتن ام چونه کوبانی و چاقی شخوا ریپر نشغال بون اتصالات نبون يعني تلفون قد بون هر دري او بو يعني روشه كي وسا چاو بجم جنا دجمن نو هات برزگار كرن و دهر مثلا چون كوبانه قال لك شارع كوبانه هنگرتي بون يعني تدي لغوري شر ولا شارع قرت بون قال لك شارع هنگرتي بون از تقريبا از 2 سال و تشتكي 2 سال و چند ماه از لكوبانه مام من الخطا شرقي خبات خسر خبات جند دامشاندن پشتی عسکری مثلا استبلی خبات خسر بون دوی دره ده کومینه جن آوا کرن بجنار مجول بون جنار ده او کرن يعني هناكي مثلا قشول زحمت بون دوی دره ده گنده کوبانه نو گنده می زمانی بری او کی خواه بون مثلا گلک جی دوری هف بون دو کوبانه ده چنده کی وسایه هر اكيد ناف عرض خواه آوا کریه يعني گند بچوک بچوک مال بمال مساون هناك خواه خو بگینه هر کسی کمیسر هف که ده که بکنه دیوان مجرد اوجی تنبون يعني وقت زمان بری دست بکی مثلا آراد جی تنبون يعني سیاره جی تنبون تپر پی کار بکه هناك او 2 سالانه بچک بزور و زحمتی لکوبانه خبات خسر ده پشتی وناره از درباسی اوی بوم از درباسی من بجه بوم از وچاقی مجلس آجین من بجه منو آواده کر حوالک بینی ملور بونک آمده کاری کربون من بجه جی نو رزگار ده بوم يعني رزگار کرناوی دمک بوسا کرتاتو بچه کرن ام گروه که ام چون دیسا خبات خسر بو از مجلس آجین من بجه او دیکر مثلا ام لگنداد گریان مثلا ما جنكم ذكرن ام مجرين جنارة ذكر ناف باجر ده قانون كي ما وصهبوا مثلا مال بمال بقرن يعني مثلا اكيد كي ما يجناهبوا ما قلت هنا مال بمال بقرن هنا حمي كسي زيارات بكن خبد الناس كريم بيشن ام مجلس جنن تجوار لازم بك مشكلات كي وهبه احتياجك كي ورن يعني مثلا مادي ده ملي معنوي ده ملي برزغريك كي يعني مرجعيه كي وهي يعني جبوق ام بجنا بد الناس كرن بيجن مجلس جن هي مرجعيه جنا يجبو جن بكار مخالفكم بكن افايا سالکی همن مال سری اساسی کار کرد ما مثلا ام گندا در دکتر مجبین مزن گندارا چه دکر حیام اجن تانین بزوره پشتی گو ام دهاتن ما خلاص دکر جوین جن پیمت کتن دگوت امان جارک دیورن جمع يعني دي سال ما فجرن ما نهيلن بكومين شكرن مثلا بفي رنجي 2 سال و 2 ماهاجي از من بيجي مثلا من خبطي خسر اي من بيجي دكر دوينا برده شخوا برزگریکا شر گل عفرینه ایریشه دجمن العفرینه هبون ام درباسی عفرینه جبون جبو حشتي آداري بو ام گروه جنا تواهی يعني همش جزيرة بو همش من جوان آلانا تواهی ام درباسی و داری بون ام بهفره چون امان حتی داوی ام جعفرینه درکتن شري سري اجريسبي بو وچا اجريسبي جي چوني ما اجريسبي چه بوش برگو هر دو آلان جي نزيكي من بجيبون يعني اجريسبي جي نزيك بو و شو عفريني يعني ام وك نقطة اوي بون ملت حميد جزيرة هات لوي داري جبو مجلبونا بقرم بكار من درباس بكن ام مساعد درباس بون بشتي هنا دو زلما من الاوي چه بو البارتيا بيشروجي چه بو پارتیا پیشروجی جی مجلس جن آپارتی ما آواکر ام چون در وسی کنگره بون کنگره یعنی ما آماده کاری کر کنگره دیامین ای چه پارتیا پیشروجی چه بو ما دیسا خبات من خسر بو یعنی دیسا من کاری جن مجلس جن از مجول بوم از تقریبا کمی ساله که از مرکزی ما پیش از هاتم خبات پارتیا پیشروجی ای جزیره گشتی يعني نتاني خسر قشتي ما جن الفيدر يعني ما رخصتن كرن أخوة تشدكر يعني هم آجن هم قشتي ما نافند ذكرن مثلا لحمي منطقة جزيرة ده جيجو جرك ذكر ناحية ده جي جرك ذكر باجارة ده كانتون هبون ده كانتون بون ما الفيدر ما كارو خباتي خكر ما مركز ذكرن بشتي ويناره از ويدر ديجي تقريبا سالكي از ما بشتري از درباسي خباتي بلدية بون از يعني چاو برپسيارتيا شارداريه بچاقی آلان رزگار کریجی هبون به شارداری بون از شارداری دیجی سالو نیوه کمام بخابت شارداری جی خابت کی گشتی بو
يعني خباتك برفرة بو مثلا أو ده مجولبونا هر كسي جرك هر كسي را مجول ببه بجل برزجريكي جل هنا جل هر كسي سرداني بلدية دكه تجرك ريبد بر هر كسي يعني أساسا كاري بلدياتا يعني كاري بلدياتا شيء ريبد بيشيا جل كاري جل مثلا خدمت كرن نتنه تراب كاري تکنیه تو کار پیک بینه تو مسئله پرایی یا مسئله نه مسئله تنی اوه ریدانا بر انسانایه تو کار بده افکرن مثلا سالونی وکیجی از بلدیه دمام کاری بلدیه جی افکر پشتی سالونی وکی از درباسی خباتی تفدمی بوم از خباتی اکادمیا يعني جي دقرم اف 2 سال و 4 ماه من از اکادمیه ما اکادمیا تفدمیجی شخو ما دوره پروردیجی گلک بکرن ما اولی کشتی دوره بکر يعني ما هر آلانه که مثلا هر منطقه که ما تقول چند کسا بشینن 2 کسا 3 کسا بشینن ما اولو هجماره که خوی 25 30 کس کوم دکر و ما پرورده دا پیشرم ما نقاش کی کر مثلا ما اولی ابراج قلت ریو برج ما قلت بفي رنگی ام برهمی ام دخوازن ام نکارم بگینه قال لك هوال دو جار بنتين پرورده قال لك هوال جناين پرورده ما قوم بكين يكتي بيشغل يكتي ابو سيستم يكتي ابو ما قلت ام يكتي بكن مثلا ما دس بك دو سي كتي ما بهفر درباسي پرورده كرن ما دورا وانا قدان ما قو افقديا افهرن اي مايج نفسها يكتي دي صورن جبوكو هركس بهفر پرورده ببه بكار خو بمشينه شخو حتی دست پیکا سالجی ما ویرنگی ما کار خو ددا مشاندن لی پیشتی کو افروشا داوی درکت و شون ره شخو ما آماده کاری دکر امی اینی ما تقول بنشمي سبت كوم ببن وافروش بنشمي دست بكر روجا بنشمي بو صدقت شي بوج بو ما بكن ما برورده سكنان دروجك بنابر يعني ما دورا خو سكنان وشخو حتى انا كا ما احتياج خو کار خو بيكاني بو قم دست بكن جوی چاقید سری سالی ده حتی آن که ما پرورده او نکری زیده وینا بریده از اورم جلبو منه کی من برتقال خو مثلا أذكر أذنك يعني أنا كل شخصي أذنك مجلبو مجبول احتياجي من شاب مثلا دورات فكري أو كرن جبو تكامل ديمقراطي تشتغل برابو دبيجة مثلا ما سروي هناك أم بيتر ما مركب ما سكنين وأذكي يعني ما هناك علي خوي أذي دجي جبو پیش خصنا أذين بيجن يعني مثلا قال بقاسي وام دكاربن أم في مرحلة بيبدن الناس كرن بيبدن أفكرن لهر داري ما دوري ذكري أم بدكنا مددن پیش بقاسي أم دكارن هر داري دبر فكرة جوري برتي دخازة أبى كي بكم بيجين في جواكي وروش دمكي زحمات بسر مدى هاتي اللي أم هميجي دوي باوريدن وهي قناعتنا أم كتن السفينة كده سفينة قبطان السفينة مرة برابوي يعني أم همي بهفرة وق جواك وق قادرو وق جل وق هركس أم دفاع ويدنا وقبطان السفينة مرة برابوي أم بهفرة في السفينة مدرخن بر الأمان جبرجو كاركي جوتي كرن دناف بحركي داي دناف وقت بيجي سروكاتي بجروكا كردستان يادا قالي كرد وقت دناف بنجشير ده مثلا ده ناف أوي ده ناف لدكو نشان ده أما فينا بكاربن بهفرة أجبان بكاربن درخن سركفتني هركا جالي خودت شي جرك بك أم جرك بيك بينن هنا كي أم بقرانين ها في مرحلة في رنجة ودكن أما دكاري دخازن بكن ما نقاشات ما تشد بن جبو أم جارك دن أكاديمية خو بفعلين ملت شنو هاتنك تشي ببه لسانك جوشك تشي ببه السرفي أساسين ها كارم خابات دمشقين وشوانها أم اللي دارين بريسيلان شو قال لك جاران اشتا بحثا برتوكا خوكر أم أنها اشتقاسن هرن حوشا نافن دوال ويدري بهتر بحثا برتوكا تبكن وكيليه كتدناوا في شورشيرا درباس كرنا بريسيلان شخو هلبت يك دما كنت نافا شورشي كده مزن بفاد نافا أو قاصال دجي وزور زحمتيان بكشينا وكجنك كرد نافا أفقاص هذا زحمتين شاوا كشاندن يعني أبو خوا زحمتي زيدتر
جبر گو جواک به هفدور حتی گو گشتی تبلیغونا جواک جنوا شورش ره تی چه کرن هنک دیوان مجاره ده مثلا مروج بو بکار به یکیتیه که بگشتی چه بکه بکار بخاباتی به هفدور بین جم هفدو هنک زحمتی تی جیان کرن و اوایت دستپیکا اوید نوسا زحمت بو دستپیکا شورشه ده بس بوان سال داوید هنکی زحمتی در کتن پیش جبو گمرو بکار به حمی بشه جواکی حمی جنا حمی سازیه حمی کسی به یک جیبین جم هفدو ده هنکی زحمتی ما دوان مثلا در کتن یعنی اما وقتی دن گشتی و ساعت بیش زحمتی دنوا شورش ده اویده راستیجی کاری که وسا پر بزفک بو يعني ولو هيجانه که خو پر جدا بو هرسه که خو پر باشق يعني ولو اوه که خو پر تایبت بو نزیکاتی که تایبت دهات کرن يعني تحسيا هر تشتوي نو چه تشکی نویه دوين نو بون اده پر زحمتی درنت کتن پیشیا انسانا مرو نکاری بو بگوتا مرو دوید زحمتی دکشینه یا اوه پرز گریکل پیشیا مرو اوه که دبه يعني بس بشتي جو رسمي اوه که خو چه بو هر در رسمیت و سازی و افکرن او هیجانا بری بچه از نبجم کیم بو بس وصا فرزا کار چه بو فرزا کار چه بو جبو هر یک اختصاصات چه بو تدی مثلا نا کار فرز دبه چوا دبه هر یکی گرک کاری خوب که يعني هر کس کاری بید که پیشیاوی ده جهف بلابونا کار جهف پارو کرنا کار دور ده بچک زحمتی درکتن بره هر کسی هر کار ده پف دور دامشاندن اما پشتی گو کار جهف بلابو نبلا يعني اساسا بو سدمي بلابوني جي بچك وسا باش چيبون هريكي كاري خوبك دوي دري ده حتى هريك باختصاص هريكي او خوبك دفرد ما هناك زحمتي كشان يعني اموك جن جبو بكار من هر جنك دي بشك خود بب بسبور يا ده بب اوزمان يا ده بب كاري خوب دمش يعني كاري خوبك دور ده هناك زحمتي ما دركتن yoksa vakidin tu zahmeti ki usa demeli kardı herkesi bigire herkes nav kardı bir coşa ki heyecana ki gelek mezun bu heyecana koy gelek taybet mezun ha bu yani le ama de zahmetiye go daha jiyan kirin de ne ki ve bu yani gava go karhat baş kirin de خو بدي دائما كجيت برتوكا خوي مذكر از خوازم جمر بهتر بحثا برتوكا خو بك نافي وي تشبو ارمان جاتج في برتوكا هاني تشبو نها يعني اف برتوك شوي ما دست بيكا في صالي نوتو 2026 ما يعني هما 25 ما خلاص كر وبلغونا وي ده اوي ده بود 26 ده بو نها 26 دست بيكا المصري دركت پشتر لوی داره ام بجن لروج آوا اوی که خود چه بو و احداث روج آوا چه بون بچک درن کت حیا درکت مثلا پرتوک اوی خواه لسر شورش روج آوایی اساسا همی اوی خواه بشه خواه روج آوا دگرن آوا خواه دست بیکا شورشه چوا هاتن چوا تبلیبون چوا کار هات کرن چوا انسانی گو دنوا شورشه ده انسان تبلی شورشه بون يعني ما هناك زراویه دسبیکا شورشه کرد مثلا ده سال 2011 ده حتی 2014 يعني 2011 حتى 14 ده بگرانی او زراویه و چاغه مثلا چوا انسان کم دبون چوا انسان يعني چيبونا شورشه مثلا هر درکی بزرکی خوی سرکه بزر چوا تی آویتن چوا دب درد کوید تخمه وی یکمین چوا او دبه اساسا اف کتاب هنه که مبگرانی خواستم سر وی برکزینن مال سر دسپیکا شورشه و پشت رجی دنوا شورشه ده بگرانی لسر بشه حملات الحميس تلبرك يعني شورشا الخطا رزقار كرنا خطا توينا حسكي آوان سدي دردوري يعني هنا كيما بقراني لفان ورزقار كرنا باجار تشاواج أبي هاتن رزقار كرنا جالية دولتي في يعني هنا كي توثيق كرنا معلومات وبلغي جدو 2011 حتى بازداجي يعني وصل ببازداجي هناك بلغي زراوية وي يقول تام هاتن توثيق كرن بو پشتی وینا رجیش خو قاده يعني قاده دنجي بالكي داري كارو خبات ما مشاندي هنا كي وصل بخطي قالند ام دسر در باسبونه بگرانی ام لسر بشي افريجي ساكنين مالبات مني ولات باريس كدا مالباتا چاوا کار دکر چاوا خبات دکر زاروكي وان چاوا تبليد بون چاوا مالباتا زاروكي خو
پیشکشی شورشی دکر ددا شورشی یعنی نکی بگرانی ام لسر وان بشانا یعنی ما دوی پرتوکه ده ما شورش گرتی دست يعني نافي برتوكي شخو برتوك بزمان عربية رحلة الحرية يعني روية آزادية روية آزادية يعني بفيرنجي أو خو بأذيك بفيرنجية صفحة خو 405 صفحة بقراني أو خو شورشة زرافية شورش يعني ما خصوصا هم برتوكي كي بلغاك به يعني هم واقع به يعني تشتي واقعي هاتي جيان كرن به وهم جي يعني توثيق كرنا بلغا و شورشكي هاتي جيان كرن يعني في تشتي دنافا في شورش هاتي جيان كرن وندانا به يعني كذا وان انسانا زرافيه يعني تشاوا تشيبو اف شورش اساسا ام يكي بخازي تشاوا تشيبو اف شورش لسروي بسكنه يعني بتكاري جوي هناكي اوكي بك تشاوا تشيبو يعني بلكي 2015 وشون رشورش قالكي كد قندمي ده دراغ هاندني ده دنيا ده جهان ده برهات افكرن اما جبوغو تبكر بزرافيه ويد تشاوا تشيبونا ويد بغريدس هناكي برتوك بغراني سيرفينا يعني تزحمتي نكشان دما كنت برتوك هانا نيفتان تخوت دما دريجي بيفما يعني زحمتي وي دناف كارد ما نيفسان هناكي ما زحمتي بيكشان يعني زحمتي وي اساسا تشبو ما وقت جير تايبت فالا نكر يعني دنابنا چند مهاد ما قدان بس حتى سراس بو شغل سالكي يعني ما جدو حز ما دسبيكا 25 دسبيكر داويا 25 ما خلاص كربو يعني ما دنابنا سال نتشو سري ما خلاص كر لزحمتيه وتشبون يعني ما وقت خوي فالا داي يعني ما ولو تايبت امرونين جبوي امبر بفكرن ياجي امبر بيجن ام برنامجي كي تشيكن بروجا نولو بروجا كان ساعات بو من الشغلين جبوي هنا كي وصا زحمتي ما دفردبون يعني هم مثلا هفالي اي موعد ايغو دقرت قلم يجي هفال حسن جي ويجي دنا افكاري خده ويجي كاري خده كر ودنا افكار ده دنيفسان ومجي دنا افكار دش خو اكاديميه بموچاغي مثلا روجا درس نبا روجا فالاتيك الجل من هبا وبرنامجي ويجي مثلا ام تشون ما بهفر ما دام شاندن زحمتي ما هنا كي دفي مجارده بو يخصوا كيدن يعني تشوابو تاني تجديد كرنا معلومات ما بو يعني شورشكي قومتي ده جيان كربو تشتي امجير ببون شاهد يعني ما د توسيع كرنا وده ما پر زحمتي ابي نكشان چونكي تشتي امجير ببون شاهد ما تاني زمان يعني ما وصا ما ابدا يعني كي قوتي تشاوابويه ياجي خيال ام بكين ياجي ام سرد الزمان هنا كابكن تنبو تشتي ما بخش جيان كربو يعني ما تشتي جيان تشتي تجيان كريه من دمك من دقوت أزي زحمتي تشده بكشينم وهرتش ناي بيرامن يعني هنا كي مسألة كورونا تشبو هنا كي وصائبك تشبو متقبل كي بس قافا قوما داس بيكر د سيستماتيكا بلغيده يعني ولو معلومات هذا يكي دكشاند معلوماتك دكشاند سرداوي تشد بو بيهاف دهاتن يعني ما زيدا او نكر يعني زحمتي ما افبون وقت بو وجيبو حتى ما وصل إشي خويا أفذكر بشتي وينار أف روشة دركت هنك درنخس يعني روش دركت حتى ما أوكر وما السر يعني يخص والله كاركي زبكليبو يعني هبالي دقرت قلم يجي قالكي بمورال بو كيف خشيبو وأجي وصاب كيف أنقلك دهات كيف من جدهات يعني أكيد بيجو ما بعرف كاردكر بكيف ما قشة بهفدورة وشو كيف ما دهات جمع بدو كيف خشيكي دردكت يعني بريس شلانش خاطب خوجي اني زمان تا قوت دما كوت افرتوك نويسان تا بهتر سركلين شورشي شركو لهرم رودا ام بيجن دما كو او هرمانا رزقارد بون تا قوت شتي كتب فو شاهدي وان استخاصم تمر بحثاوان كليام بك دفري كو تلويدري بو دما كو الويدري شرودا دما كو او دفر رزقارد بون شو خاطب بحثا شريط الحميس البراك هروها باجاري حسكي وسدا تشريني شكر سد نسدا تشريني سدا حسكي هذه سدي حسكي هي سدا حسكي بو رياض التمرات الدربيسية وأبي بو حسكي بو نها مثلا ده أبدا كلين تشاوانا كلين خوجي هنا كلين خوجي هنا مثلا ده الشر أبدا ده علي حسكي ده يعني بهبال قالك خوش دشون يعني مثلا تو اصلا درنكت يعني اوكي وصا بجم تشا بجم يعني ولو بروان شتا برخونك دا
دزاني بون آمادەکاری کی هاتی کرن حمله هاتی اف کرن مثلا هدف ما جی ریان وکم بوی چاقی نابینا تلتمر وحسكي ده قال لك برزقريك درت كتن ورتا دربيسيه وحسكي ده قال لك برزقريك درت كتن شدار يقود ذكر ملت او ذكرن ساري وان جوان ذكرتن ركاب داد خصتن اهانه ذكرن هناك برزقريك في اوي هبو شهاد درزگار کرن اوی ده راستی يعني بر خدانیه کی چتا هبو يعني او دكرن يعني برزقريك در دكت نگو از بجم اوكي قا برزقريك در نكت لي راستي او روحي گو هبو روحك گلك خوش بو هبل گلك خوش بسردچون يعني قوت آماده کاری کربو چار قول بون هر قولك دي بشكيره مثلا دكت اف دبو د تشتي مثلا اوكي نخوش د اوي د تشتي هبو الخريطه لو داري هبل جسور شهيد كت مثلا هوال داكت سياري وصاب يعني شو بيجم مرود بيجي دجمن بتشوف ديتين ياجي وصاب جبر وراسي قوت قالك خوش ماشية برزقريك نابون هوال لوي داري داكت هوال جسور قمطاني أبي بو لور هوال جسور شهيد كت قال قالك نخوش بو أساسا أم حميجي وصاد أبي دمان شوخي دمان شو تشتك وصاد شبو دمد جناد مثلا هوال مامو قردینا کی اوی دابو تعریفه قردینا جه خواه شاش او کربون یعنی جه چتا و جه خواه قردینا شاشتان هولالی دا مثلا جه هولا دا هول مامو شهید کت او جی بلقمتانی بو يعني ولو هناكي او هولانا بسا كيلي نخوش بون جبو مادي وشارده اي تايبت اي امبيجن اي خطات التمر حسكي وسدي او يعني ولو شو امبيجن ام هناك دوان هر دو جهوالي ريفبريه بون و ام نلهي بون يعني مثلا قوات دست بيبو راستي جي بجوشكي خوش و اوكي خوش بو هر دو هوال جي نتيجة شاشتيه جارنا ام دبيجن نش خورت بونا دجمن قالك شهادتي ما تشد من ريبرتي تن فيناج مرا دبيجي لي راستي جي وصابو يعني شهادتي ما يقو هر دو تشيبون جي شاشتيه ما بون يعني اوكي هوال كتن اواد شاشتي تشيبو شهادت تشيبو وكيدن كيليني قاليكي خوش بون مثلا نهان كيلي هنا جيان دكه كيلي جيان دبن ناين زمان يعني مثلا ها قالك جرا ما قالك تجي بالكيد ابدا اني زمان اللي از قوا فت قرم از تشقال كتابي جدنارم وتشقال كيلي قوم جيان كريه مروتي ده دخوازه ببينجي اللي از فت قرم روحكي تشتكي قود هندري انسان ده تشتي مرو جيان كريه هر دل مرود دمینه وصل معنا کوینی تایبت باشقه دمینه يعني جبو فينا از او ناكم يعني چقا مرو بيج جدايه لي كيلين قالكي خوش بون كيلي سركفتني بون وجي سركفتني خوشتر تشتك تنيه دب سركفتني تتشا ازاديه مثلا اوكي قالكي خوش بون حمله افيده حمله مثلا تلحميس تلبرك ده مثلا جند بجند مثلا تلبرك شبكه ده خلاص الشبكه ده مثلا بيجن دركتن رزقار بو بيشتي ويناره حطاء مثلا زحمه ياوي تشبو حملات الحميس اويت البرك الزفستان بو الزفستاني ده ريت مثلا تهمج زفت دركتها تدم تتعلقي يعني اما باشري ام نحاكم بون مثلا البرك حاجه كيرياوي زفت بو خوش بو وما كشفاي باش كربو يعني تلبرك ايه مثلا جروب كشفاوي خوش هاتو بكرن يعني ام كاتبن حطا نافاوي دي جبله ما برز احمدي نكشان بيد اللي الحميس جند قالك فرابون مثلا او جند فرا حطا جو خطا بترول يدا خطاوي جو كهرباء تدشو زفتي دركتا تتعلقي مثلا جارك سيارك ما يمازنها بو او بو زفتي دركت يعني جبو بزي جزفتي دركت وعلقي ما الجندي نجموكي مثلا علقي ما حطا ما سياري مزنانين بلودرا وبأبي ما حطا ما قريب وجو داري درب خصايا مثلا هناكي بتشابج يعني خوش بون قالين قال خوش بون بارانج عرضو عزمان دباريا مش دوما نردري بو وتبلي ويجي حمله دمشيا وخوش بو الى امكن روجي داوود يعني ساعات داوي نروجي داوي ساعات داوي إيه جندي هاري نزي تلحميس جندي حسينية ده أو دور ده بتشك ما زحمتي ما شهادات شيبون وأمنع علمي بون تشتي وصا أساسا تشتي جوهري سركة أمتدى إشيان وياجي وصا جبو ما أوجبو
مثلا ام نعلمی بون ام وی حیا و چاغه یه پگی بری خوددان کی داره سرکفتی بون راست شهادت چه بو لی اما سرکفتن بو یعنی هر بدست هات قستن یعنی تشتکی گو ام تده پاش دو گاف باویجن یا جی ام تده لی او ام دکارن یعنی شکناندن بلکی گرام به لی نسرکفتن آمد ورده جبو مگلکی گرام بو يعني نسر كفتنا ما دورده جبو ما قالك جرام بو قالك قايبي ما تشبون قالك برينداري ما تشبون شهادات تشبو ما مثلا صد هوالي ما بيتر شهيد كتن قالك هوالي ما بريندار بون يعني كليه ويني داوي جبو ما بتشك بإيش بو اساسا چتا خواست نبینا قوتی ما بتکه و نبینا قوتی جف در بگره او بکه تبلی وجی دی سباش بو یعنی کوم کرنه کی چه بو پاش دکشاندنه کی هگر هات چه کرنجی آماده کاریج بو پیشروجی هاتن کرن یعنی اساسا او روحایا او نزیکاتیا بو سدمه کی گو پیش دم بکارم باش خو آماده بکن جبو گو تشتی هیه مجرا یکی نکاری بو اساسا جبو ما جراند هات مقول يعني فير نبون وشر ولوي يعني هر شري ده تم صديد اثر كفتني بلكي نكار بيجي تبقري دست فينك جراد الا اوكي تشد يعني خلالك صحه شر ده يعني صحي ده الا وقت بيجي حسابي مالو سكله درناكه الا تفالاتيكي ده تفالاتيكي بتشوك بده بلا بدلي ويد ده اساسا هنا يجبو ما ابو بس مثلا كليني قالك خوشبون هر بچوانا کی جان گوندی مثلا گنج ما مورال گلک بلند بو جدیلانه بگر جسترانا بگر جوسا پاروکرینه کی دناو وان ظروف جوجي قالك جغرافيا جي طبيعت جي قالك او ذكر زحمت بو جرام بو باران بو حري بو ظروفنا مساعد بون ودجمن جي هر درد او كيابو اراضي كي تفر ام نحاكم بون ام فرمان ام نذكر ام كاتبون عبدي يعني بفيرنجي وتبلي ويجي كيليني قالك خوش دهاتن او كيليانا راستي جي چا بجم جانا از فکر مز بجم قالك جواني ماي شهيد كتن وقالك جواني ماي بشتي حمله جي يعني مثلا درج باشقا جي ايگو شهيد كتن ايگو ناوي كاري دبون كاركي پر بهج بواتا بو كاركي پر بزفك دهات كرن يعني هر كسك چاوي وان جوانا ندش كست يعني چاوي وان تشتكي ندش كست التجربة كي جي حياة جي كي هاتبو مثلا سالي 2011 وحتى 2013 مثلا او زفستانا 13 يعني او كي خوي خوش بو يعني وسا چا بجم خبراكي خوشي چي بو گنج هر کس علمي بو مثلا جواني گو دسبيكا 11 نوفيري سلاحي دبون مثلا دوان حملانات دوش كاب كارتانين سلاحي جرام كارتانين يعني تشوف خاصة سلاحي جو بكارتانين واف جوانا نابون نفس وان جوانا بون جوان روجافا بون كيزو قرط تفده راستي جي تالي ديناري جي مورالي بو يعني ارتق جواتي وان ببون جواتي تكتيك بچاوا پیش بخن جواتي جو ببون چاوا سلاح سر کیجان سیاره دینن کیجان لکوب کار بینن ساورما چاوات پاراستن چاواتي کرن ایریش چاواتي کرن يعني تلفان نقاشاتنا او معنويات او جواتا وان ببو جواتا كي جو ولو وين سامرو لدهات يعني ارتق نما تنت انسان تهينا نه فيردك اجابويت برهمي ويدغري اوانا كيليني قال لك جبو من راستيجي كيليني ديروكي بون و يعني السدمه معنويات ومورال وجياني بون يعني بريس شلانش خود بده دجم گهشتن داویا برنامه خوام ته گلک سپاس کم کو ته اف کلی مره پاده کرد باش داری برنامه اما بو اجي وگلک سپاس کم جبو هاتنا و سرچاوا بله تماشاوان ماش خال وی درجی ام گهشتن داویا خلق خوش برنامه اوینا آزاد متیده بهتر جیانا بریز شیلان احمد ناسکر گلیه کو جیان کربون هر وها خبات کو تفلی بفو حدا خلق کدن لگل جنه کدن همین بخیر و خوشیه